Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 10, versikulo 23. Maag ti tao a pagragsakan na ti agaramid iti dakas. Pagragsakan ti nasaririt a tao ti kinasirib. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biyak. Ay, Ma'am Mina, pasensya ka na. Anya? Sa anak pa'y ang makabayad ita. Ay, saan ang mabalin? Sa anak ngamin ang nakalako ta masakitak. Agbayad ka. Ma'am, Tano saan kang agbayad? Idarong ka. maasik ako makanyak, ma'am. Paibalod ka. Kayat mo, ha? May babain ka pa'y. Iso nga agbayad kan. Tano saan? Kaswan ka. Kumusta ti kasasaan mo bakit? Nakapsutak pailaan, lakay. Diyak nagatang amin di agas mo. Tapos tinapasada kita. Narabyanak pa yan. Di ka pa'y lagumat gatang, lakay. Gimatang akon tapno maimbagan kan. Bayadan takit di tayo utang tak ni Ma'am Mina. Kunak man no nakisarita ka kenkwana. Asaan tapay ang makabayad tagsaksakit ka. Pinadas ko akinasarita. Ngamagungungot. Anya, No saan ta ka no ang makabayad? Paibalod na ta. unay matan. Jakla pagarupan akas ta ti ugali na dahita babae. No amokla ko ba? Jakon imutang kan kwa na. Bongga ka talaga, Mina. Agasam, ta dito'y nangina a restaurant, tinangawisam kanya. Siyempre, mata. Mamati akon abiglang yaman ka. Hoy, nangalaam iti kwarta, ha? Agpapaporsyentuan. Oh? Mayat dayto ang negosyo. Saan ka amalugi? Kasta ka di? Wala di siya. Ay, no kasta? Waiter. Mabalin ka di nga umutang akan ka. Tapay dyan, waiter. Good payer ka kadi. Turog. Amamunak matan. Turog dyan, waiter yo. Aguray ka man, friend. Seryoso ka? Pautangan nakman nga rod. Kaya't ko tiag negosyo. Wala. Mano, ti kayat mo nga utangan. Nay, papanam Dexter. Di talaeng, Daddy. Madlaw ko ang manipod idi adda baro ang motor mo. Kanayon kan arumwar. Gaganga iti baro, Apay ayang amen nga inggatangan na kanimanang mo iti motor. Tapno makatulong ka no iti negosyo na, Daddy. Apay diwan mo. Sakti kolektor ka dagiti pautang na. Daddy, mapanakon. Kumusta ti negosyo nga ibagbaga ni Dexter, Mina? Mayat, Dad. Makaurnungak dito eh. Saan mo ko mga abuswan, ha? Saan, Daddy? Pinadakkel kayo iti nasaya at awagas, Mina. Pulos adyak ng loko iti pada katao. Iso kasta kayo kumamay. Amok dayta, Daddy. Di kay kadi madanagan. Diyak laukan iti kalukwan dayto negosyo. Nagapwam, Dexter? Di talaeng. Aldawan, kasanupay ang makasingir ka. Wen ka di, mapana kagsingir. Nakaawi din dagiti aglaklako ijay palengki a pinautangak. Nag-stricto kayo, matan. Saan ang mabalin nga griri ka? Tasuswelduan ka. Iso arumbang nga agtulnog ka. Rabiin, Mina. Kamawan pa'y lang ni Dexter. Ay na, Daddy, mangan kayo kadilatta. Di yung pagdanagan ni Dexter. Saanin nga ubing abasit dayjay. Amom, Mina. Diyak kumakayat nga igatangam iti motor. Kumpurmila ditan di papapanan na. Daddy, usaran na dayjay amapan agsingir kadagiti pautang ko. Sa bali mo tentar aramidon na. Tultulungan nakakadimot laeng wano saan. Idi kagat-gatang ko jay motor na. Nagagat. Ngam ita, simmadot matan. Oh, makitam. Kunakon kay.
kurang pa'y daytoy imbayad yo iti utang yo. Ha? Kurang pa'y, ma'am? Jay interest na ngay. Ay na, maasyan ka kumamot kanyak, Ma'am Mina. Saan na kuman asingiran iti interes na? Ay saan ang mabalin ah? Masapol nga itadyo. Awanan pangalaan mi iti pagbayad mi. Ta sa anak pa'y anaimbagan. Agsubli akto manan inton bigat. Kat kayat ko, bayadan nyo di interest ti utang nyo. Talagang awan asid ay jay Amina. Ila ko munti tricycle tayo, lakay. Apay nga ilagok nga iti pagbirbiro ko. Tapno makabayad tan ah. Tapno sardangan na ta ni Ma'am Mina. Bayadan ta aminen, lakay. Apay aday tila ang tinasingir mo, Dexter? Naladawa ka nagsingir. Anya? Ngamsan na bale. Agsingirak to manan na. Talaga asim madot kan. Di nakadiungtan. Hay, awan pa'y serbi ti isusweldok kan ka. Di ka tinakon. Anya? Agbiro kan iti sabali a kolektor mo. Mayat ah. Nakabayad kayon iti utang yo. Agraman interest na. Uwan, ma'am. Talaga akayat may makabayad kami. Mabalin kayo manan nga ikan. Ay, saanan, ma'am? Saan kami na mangala? Uray kisayan ti interest. Pagbalinak a 15% imbes at 20%. Saanan, ma'am? Ay na, amok akasapulan yung tumitla ang ti kwarta. Awagan daktulat ta. Ta umayak nga umay. Napanan nga ta ni Leticia. Awan nga ta dito balay da. Leticia! Leticia! Ilimlim mga naksamatan. Ay, saan ang mabalin asaan nga agbayad? Biro kak no sa dino man tinapanan na. Saan ka mat nga ilamlam mangan Kat no awan matitao iya balayo. Talaga nga awan, tarimwar kami amin. Umayak ko magsingir. Amok. Iso anang i-reserva, iti pagbayad ko ken ka. Pasensyaan lang, dahito, Yuan. Ne, rumbang ko maalimagasot ti bayadam. Apay ngay at 300 laang. Basit ngamin ti customer ita. Leticia, jak kayat ang madadaol ti panaggayam tagapula ang iti kwarta. Ha? Idimutang ka, inikan ka adagos. Iso arumbang kumamat nga agbayad ka. Oh, daddy, nakariing kayo pa'y laang katang nga trabiin. Or-orayek nga minti kabsat mo. Saan pa'y asim mangpan? Saan pa'y nga ron? Ay, napanan naman nga tan. At apat nga mga may barbarkada ni Dexter. Naibaga na kanya, nga inikat mo kano iti trabaho na. Una, tagsadot-sadot mat. Dinan kaya tagtrabaho. Mina, saan kayo kung mga agapa? Tagkabsat kayo. Daddy, jakmat kayat nga agapa kami. Isumat lang amin ti agar-aramid kat iti pakaung-ungtan na. Wala, bayam takasaritak ni Dexter. Sino jay bawag ka bakit? Ni Ma'am Mina, lakay. Anya man ang timbaga na. Ipapilit na nga pautangan na takanumanan. Sanaun. Iso nga rod ti imbagak. Nagdakkel unay ti interes na. No saan ka makabayad, ag interes manan. Iso nga rod, adjakon kayat lakay. Uray santan nga umutang. Tawan metlat asid na kitang agpapautang. Di amukat nakabayad ako ni iti utang ko kan ka, friend. Ni, kasano kumaan nakabayad kan? Aglislis ta akmat kat. Amok ti date ti panagbayad ko. Saan ka pa'y anakabayad? Anya? 20% ti interest ti utang mo. Anya? Di mo ibaga, adi mo na ngagtiimbagak, idi mo na ang nagsarita ta. Jakla pagarupan akasta kangina ti interest ti pautang mo. Saan nagaputag gayem ta? Kat saan kan nga interesan? Negosyo daytoy, friend. Ay, Kat no saan ka pa'y nga agbayad, aganaklat ta, jay interest na.
No saan kayong agbayad? Idarom kayo. Nalawag ka di, ha? Buisit kayo kit di. Mina, anak. Sino di kinasarita mo iti cellphone mo? Ay, dagiti tiwid nga agbayad iti utang da. Anak ko. At amot nga min dagiti naawat ko a reklamo. Adakkel ka no una iti interest ti pautang mo. Saan mo ta? Anak, saan mo't anaskan nga interesam iti dakkel dagiti ipapautang mo? Nangruna ka dagiti awanan. Ay na daddy, saan kayo kadi ang makibiyang? Ah, Siyak ti masak nanditoy. Iso abay andak laeng. Mina, agree rin tayo ta cellphone mo. Ni Leticia, ibaga naman siguro na asaan nga agbayad ita. Ay, makauma. Katsong batam lata. Jak kayat akasarita. No kayat yo, dida kayon. Ay, unay ka. Nan, tasyak ti makisaaw. Hello? Hello? Uncle? Itayo pinangaw mo awag. Apay? Ni ngamin Dexter. Oh, anya tinapasamak ken kuana. Na-disgrasya iti batog ti Pastomi. Anya? Nakakarira na iti motor. Katay jay, na-disgrasya. Diyos ko. Intarayan ti ambulansya iti ospital. Mala. Sige, taumay kami adagos. Kasi matikabsat ko, Leticia. Adapay lang iti ICU. Kasapulan ka no ama opera. Kasapulan na pa iti dara. Tumulong ak mi. Tumulong kami. No anya ti maitulong mi. Agyaman na, Leticia. Awan anya man na. Naimbag kalata. Itilaksit din sa usawang ko kan ka. Tulungan na, Klata. Unay ka. Di ba ito man layta? Leticia, pakawanin na ko, ma. Ay ngam dya utang ko. Bayada ka talaga. Agraman interes na. Uray saanin, friend. Basit lang matan tinagbati. Saan mo nabayadan tayo, Chay? Katagyaw man na kapoy ti kinaimbag mo agayam. Saan anasaya at yagpautang nga dakkel unay di interes na gaputa pa ng gundaway daytan. No aglablabas ka, dakas matlaeng ti ipaay na kan ka. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag.